Hamren berta kala abang ubang pi ke don phansi tame adap ke me kadom padirek lo non hamren berta thanji bangni liten don hi non berta arju konik tha MEC a visit group and council colony methang chamber along Perangke amai kefa Perangke amai kefa nang koke kedam tang arni Khasi Hill Autonomous Council ACM ke bangahut MEC a visit group longli chojordet penang an social media achatai along klang ponlo lapen Karbiang long national atumtat to ponlo Bon sitami MEC a visit group longli chojordet puke a hokali pusi MEC a visit group pen chathan pon lahai ke nilipan nong no nang ke jolo puta chathan pon lasi labang so hok he alam pacheta aprang ke aphan prabjin pen lam thar chipi pon serak nang ji pusi so dak pen MEC a visit group pen pachini pon tangte non MEC a visit group pen lam the arju ikha Karbinglong news pulong nilipan isia koiwan lapen nili chiteglong lo news nang kipipi hada bangge Karbinglong along le mate nili humosti along le 120 biga Meghalaya pan jordet pusi social media long hatok lapen hala news long pusame idet pusi son siga chetang bon sitame la so news bangke la ke hok kali le hada news kapak lang atum pusami hada ke media tum tame nang dunde lapen la tumi hada Meghalaya pen mate Khasi Hill ACM ke bang ke opinion meeting opinion longle alam aphanle ke bang kali ili tum karbi son kur photo ili tum ta hala khasi put atum tame alang li tum ta la sondo kasi umat ku along nili constituency lo umat along alang litu mat thiri do hada ha ipusar ipisa rubensi la so thiri ke kido non ahudle kido kwa thiri gali lake hada athiri long primi alang litum tame alang litum la so ahor mun nanga chumuri la ben nanga chelang thiri long bang isi alang litum tame nanga chelang la ben alang litum tame tumi ke asai do la so asai tan si bangka kewen sitame news ke tok bang ke ulta pha Meghalaya pan long le pide musi nili pan mangke akoi na kipi sitame la bangke kali ajak tumpu ada mongol tado SK tado plus yero tado nili tungke hala so long le pan ke SK pun dali umrumuti mosola deng ke dam nili tung hada nili Falcon Festival pan garden sarden kabonai pan hada long le ki puni pan si nili tung ke dam Setame pikam la Meghalaya mate Khasi Hill CM ke bangle model sondole bangset nili methang se nili ke ponje ha umurbuti mate mosloteng long garden ko ponai han ada long lagi pun masih nili tong ke la so program ke pan ke dang gale kasi nili in pen natu nyuri le foto bang yo correspondent itu news talk ko some pacak link pen clarification man kipino dia la so news man ke ni tum chok ke dalo postame la pen hok vek news ko pima hala le kipino asi ni din pen ke alang litung kami hala pilo ho alang litung kit hitang RFP ki biadem hada ke kit hitang muni RFP alang litung ili tum ta karbi tum ta do ha mige plong ta elo pulote saya kepajangan pun ko pinine kipu punin tan chini ni la ko ke ste hal sona ho mu bang si alang tum tame nang chidi hada la sona program bon tu tame anu so bang gaprek nang la pi thot je longle cho jordet pusina bon tu tame nilhin pen ke longle ta jor longle la pen nil ke len mafia gali nil pan len mafia nang tin ko ni pi ni la bang ni lian mafia kali la pen hada ke tumi ke ni ke development ke claim de kain boundary wall la pen ada ek prosro ki pi fansi ni like ka che chak te kan la son chot aham ke japta be bos ta min news nang la pi bola sikar bi ngong rada tum tame la ke nang li tum ningori la pen matha pa me kanon la ke false news pena alang litum ki pike tame ahok wek ke jor ta li jat li jong si jor det pulo te umar lo jong si jor det pulo te apartin thong ke half si jor det ateng la si half part ke lage pilo jor det ateng
lasi ni dike George lapen karbing along liken egen chija ni dike piune men roi bangke lapen isi media korte tumhan kachuning ni bangke lapun lo je nang litum adi maklong palidun pen de jada hunu tamne news pulu pusus temen tok the tu mi sason ke adi maklong nang li de bayoga correspondent ta bayok mane a reporter ta bilasi bayok tum ta bilasi bayok le claim to tori usa reporter tum tame adi maklong palidun pen kopia meeting kopia sai halabang nang litum Meka pen le news ta togi pan sini pen media korte tu tame kachun ngri lo la pen dona ta la pen ha oda ke tumi mat ke a media ta ave meyo ta ave la pen ayak tu minge ke meglea pen gari na pa che jengere dak la da kiwen inuda CMC bang dak adona rap mate dak khasia trap so tu nili homosti dom do halang ni tu ma phananga che to mate adona rap ong si ban kachewen Ulote CM along ke scored ke doek inu da CM along yung si scored away pro ko sonu bang te siap security ke nang ko mate hala so ke wen lapen karbing long nang na palu long de to ili tum da silong nam lo karbi hem tum da lang jelang nam lo hasulia pete pete ta ili tum da dam lo rong mistake pete pete ta ili tum da dam bang da dam lo ili bang da wang lo ili da dam la he ke thanga la ma lo Bang, kedam pun jangan pun boleh. Lasi lasona bang ke ni ye dia ni la pen ni ke tuning ri bang lo je. Bang joka correspondent de tumia news talk usame pini yang bom clarification GP serang la bang ke force news kapadam la bang ke hinu. Lasi clarification bang GP serang nang. Athe a meeting a jigi tu tumia program bang ka prek a news ke to bang prek hai. Lasi Prab jin pen clarification GP jadi fansi nilil pen kacun ngiri lo. Dia nyong si GP pe pula te lagi communal class rank ju. Apa bego lo? Communal class rank. Lason kita tu mi kita katung si kaya yang nang pacar wo ya kam si claim rong. Asai claim rong. Kaya yang nang pacar wo ya asai si claim rong.